Imamo sad jednu apsurdnu situaciju, a ta je da jedan test u jednoj situaciji, u jednom ispitnom tom nekakvom trenutku zapravo ima veću težinu nego 4 godine učenja u školi. A sad možemo raspraviti o tome da li je to u redu ili to nije u redu. Nadalje, nepoznata su obilježja testova. Ne znamo što testovi mjere, kako znamo da su valjani. Pa reći će ovi koji slagaju test iz engleskog, pa to je očito da se ispituje engleski, ne ispituje kineski, iz matematike, pa to su matematički zadaci. Ali, kada se ide u konstrukciju testova, onda svaki zadatak mora imati svoje mjesto. Onda kad vidite, posebno kad su tako rizični ispiti, onda vi morate biti 100% sigurni, da taj svaki zadatak valjano mjeri ono što želite da on mjeri. To se čini na način da se predtestiraju zadaci. Tako da se onda slažu testovi iz već poznatih zadataka za koje već postoje poznata obilježja. Ono što se ovdje događa, to je da imamo testove koji nisu pretestirani, gdje se slijepo vjeruje da su ti rezultati valjani rezultati, gdje se čak želi rangirati škole i učenike na temelju toga, što je nedopustivo iz perspektive, kako kažem, konstrukcije, valjane konstrukcije testova. To je isto jedna vrlo zanimljiva stvar. Znači, objave se rezultati, recimo na tom konkretnom ispitu 2008. godine, nije niti cijeli taj test iz matematike uzet u obzir, nego samo 13 zadataka koje su učenici kako tako riješili i onda se objave ti rezultati. Zanimljivo, ne znam sad točno koliko je bilo zadataka, ali izobere se 13 zadataka i onda se kaže evo rezultati su takvi i takvi i onda svi bruje o tim rezultatima kao da su ti rezultati nekakav dokaz nečega. Oni nisu nikakav dokaz ničega. Nekakav test je primijenjen i ne znamo da li valja ili ne valja, učenici su ostvarili te rezultate. Što oni znače, zapravo, ja bih rekao, znači to da im se nije dalo rješavati, ali sad ići interpretirati to kao nekakvu valjanu mjeru znanja, to je prilično onako pretenciozno i nekompetentno, rekao bih. Ovaj pojam nekompetentnosti je dosta važan u ovoj cijeloj priči, jer je to veliki problem u ovoj zemlji, a to je da sustave vode nekompetentni ljudi. To je veliki. Ovdje smo rekli dakle, da postoje različiti programi srednjih škola, postoje različite strukovne škole, postoje različite gimnazije, međutim, svi smo dobili isti zadatak. To je kao pravedno sad. To je krajnje nepravedno. Naređeno je da se moraju polagati ti ispiti. Inače, mi smo, kad već govorimo o tom projektu koji sam ja vodio, mi smo pitali visokoškolske institucije, normalno da smo računali to da bi bilo jako dobro da se rezultati državne mature iskoriste u selekcijskom postupku, da ljudi ne moraju, da učenici i studenti budući ne moraju dva polagati istu stvar. Jer smo napravili analizu svih tih prijemnih ispita po fakultetima i to je jako loša situacija. Dakle, na nekim fakultetima kao prvo uopće nema ispita, na nekima se upisuje na koje kakve načine, na nekima su ti ispiti totalno neprovjereni, jako je loša situacija. Tako da ovo što se tiče upisne politike visokog obrazovanja jest, čak i ovo je jedan napredak. Ali kad smo mi pitali fakultete, uglavnom nešto veleučilišta bilo, što bi učenici trebali polagati kod vas, onda negdje 50% ih je reklo da ne trebaju strani jezik. Cirka 40 nešto posto je reklo da ne trebaju matematiku. Imate studije gdje su procijenili da to nije jednostavno potrebno. Dobro, sad je nametnuto tako da svi moraju polagati ta 3 ispita i to je jako zanimljiva stvar kako matematički lobi radi često. To je druga tema. Ono što smo mi predlagali, to je postupnost, to je transformacija, nadogradnja, korištenje postojeće. Naprosto, kad se ide u takav jedan zahvat, onda je mudro ići, čisto taktično je ići postupno. A to je, postoje već završni ispit u školama, idemo sada to što već postoji od internog
napraviti eksterno tamo gdje se to lagano može. To se moglo napraviti bez velikih stresova u sustavu. Nadalje, ta državna matura, odnosno uvođenje takvih ispita, moralo ići paralelno s kurikularnom reformom. Jedan od ciljeva je bio, idemo sada izdefinirati kako bi ta matura izgledala, da bismo povratno utjecali na kurikularnu reformu, odnosno mijenjanje programa po kojima se radi i načina na koje se radi. To isto vam mogu detaljnije pokazati, ali sad nije tema. Postavljanje jasnih standarda, to smo već rekli. Kvaliteta ispitnih materijala, dakle, upitna. Povratni učinci na srednje obrazovanje, to bi se trebalo razgovarati sa ljudima iz škola. Ono što sam ja razgovarao, to je to da praktički nema učenja u pravom smislu riječi, već se bavimo štrebetanjem za testove. Kakva je selekcijska vrijednost, prognostička valjanost ispita? Pojma nemamo. To ćemo tek vidjeti ako ćemo. Mi, nažalost, pa ni na ovom fakultetu ne postoji analiza. Naravno, FER radi nekakvu, fakultet se radi nekakvu analizu prediktivne valjanosti testova. Recimo, sad sam jedan čitao, SAT, to je američki Scholastic Aptitude test koji oni koriste za selekciju kandidata za upis u visoko obrazovanje na američkim sveučilištima. On objašnjava negdje 12% varijanci uspjeha. Znači, ovi koji su završili, od ovih koji su završili, njihove ocjene koreliraju sa tim prijemnim ispitom, sa tim rezultatom tom testu, tako da objašnjavaju 12% varijance uspjeha. Znači, o čemu ovisi uspjeh u visokom obrazovanju, to je, kada kažem, puno kompleksnija stvar. On u svakom slučaju ne ovisi o tome kakav će rezultat učenik postići na testu iz matematike na osnovnoj ili višoj razini iz engleskog i hrvatskog jezika. Ovo je stvar za raspravu, kao i ostalo sve. Ono što je tu važno pitanje, a to je o pravednosti, o jednakoj mogućnosti. Ispit će biti pravedan onda kada svi učenici imaju jednaku mogućnost ostvariti dobar uspjeh. Vi imate, i to je dokazano, provjereno dokazano kroz ove nacionalne ispite, smo radili analize, velike razlike među školama. Ne radi se o, naprosto ne mogu vjerovati, recimo, da u nekim regijama u Hrvatskoj su djeca manje inteligentne ili ovako nešto. Jel? Ali recimo imate jednu županiju gdje su na tim nacionalnim ispitima učenici ostvarivali najlošije rezultate, konkretno na testu iz engleskog jezika. I onda kad smo pozvali osnivače škola, moja najna ideja je bila da bi zapravo odgovornost za kvalitetu obrazovanja trebali preuzeti osnivači škola. Dakle, osnivači, takozvani osnivači srednjih škola su županije i grad Zagreb. Međutim, ti osnivači se ne bave kvalitetom obrazovanja, bave se dakle, nekim materijalnim troškovima, crijepovima, krovovima, fasadiranjem. Kad smo pozvali osnivače i pokazali rezultate njihovih učenika, onda iz ove županije su rekli, pa dok mi ne možemo nabaviti nikakvog profesora, ne možemo naći profesora engleskog jezika. Tako da u njihovim srednjim školama nemaju kvalificirane profesora engleskog jezika. Jel? Ali to je tako, šta se može? Jel? Znači, ako tvoje djeca zbog toga ne ostvaruju, mislim, ne nauče, pa daj nađi, mislim, najboljeg profesora, daj mu duplu plaću, oženi ga, daj mu kuću, dovedi ga, mislim, učini sve da svojim učenicima, svojoj djeci pomogneš, mislim, ono, da stvarno uče, da rastu, da ostvaruju uspjeh u životu. Ne, to se ne može ništa, ko će kod nas u provinciji dolaziti pravi djeca. Znači, hoću reći da postoje velike razlike u kvaliteti podrške koju učenici dobiju u raznim školama i za očekivati je da će učenici iz onih škola koje su bolje ostvarivati bolje rezultate. Ovo je jedna stara stvar, da bismo imali pravilnu selekciju, svi imati isti zadatak, popnite se na stav. Jednostavno, sama ideja da svi učenici u isto vrijeme, pod istim uvjetima, rješavaju isti test, ne jamči pravednost. To nikako ne mogu shvatiti. Ovo će se manje bez problema popeti na stavlju. Ima li